okayfm 101.7. Ofa yama wakwaba ya de na usi na mpo mu ti sei ya me adomo de aka ne ade si we nyankopɔ ayi ni nyina mpo sesi akura wo mfie ne kɔsɛn wo mfie no sesi akodu sɛn na na ai kache kwa me apia odisi na unu a me no friko podi akwa ofa onto me ga me fie me kache apia se me di usi me di se 84 Madi 81 I don't know what is so mfie aduowotwe baako abe what is so what is so yo bra me mo akwaba mejo so yo me wo fa wo Denmark or Copenhagen me de wo fa picture to so ape na ono so share wo Denmark ma obi ahu ese aha eye pa se ye ba beka abakwasem efa high life enwom ho wo fa kache ye high life no e hya se sen kura na wo be wura enwonto nim hala ponadi de onyame a che ade obroni ne tudi high life na ga konkoma fel konkoma swate na mo friend konkoma apate isu apate necklace na nyomo di achi na ya na no de hankachi bagu yoko ya ti yoko ko wiye no ya kai ahene maiso na obroni be hu so ha we dey high life na ya fana ya high life na sam no mo de guitar abaka ho sam de guitar ka ho na papa ba ko no so fi bankasi kwa mensa on so de guitar ba ka ho na apia jekum on fait apia on so de ba bo mo na chese abese apia jekum so na yike se so ba sata me yike se no ba na fe ne ma me yo yase na hala fa no aye sampani foi na chase enti ofa abrofo no ansa na abrofo no ebeba ha no na enwom be ne ye konkoma no na instrument be ne ye na reading be apate na fritual no nti na guitar nim dabi sam na di guitar be sam no na di guitar bae sa na di ofiman kasem no kwa mensa aha eti omo ye den no musu ya guitar no a omtumi di ye nyom nyame na chade na we Spanish omo na ne ye mai so ankani ansana British abrafo ba the Spanish for no say na omo bo guitar pa Spanish abrafo omo guitar pa na mandolin and guitar kasa so omo the company for no omo teteo ma yanko ye chikakra ye perifo se ye pa be hunu ti ne chekere boa ye ka nanano so an ye kwa manfro so enti yanko ye chi ne entie rhythms na anamo ye ni bi wa na o ye anwumi Rambless and when the compose here Annie Johnson and Annie Johnson were recording some DK Nyako man de ma Rambless what Dr. Pabubu mu ye nwum what's it what Dr. Pabubu mu ye nwum Pabubu aso woni ne ye nwum Pabubu de me na yom bebere kwa na kane no nanka yese competition e wo montem asemi mabusa open se enkrofo se wo na wo bo guitar pa na wo san so tonwom pa na ojontofo ine kwame ampadu kurampo no wo suro
enti no na akwese akansie bi mpo ewo montem enti eba ne say na sabre no utumi kofa unua dwontuni ebeka ho because kane no na wo bia content cross wo band mu na wo ye band da na ye singer ana band na nkasa yo dia pa bobo wo ne band unso wo band eba ne say na mo kabo mu mene pa bobo kabo mu ne dia nyame hyehyɛ ana guitar na mebo guitar metojo na mebo jesi no ti na ya sata na ya bo banda yo music bi yo kara cha 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 ifri Congo ana ba na sata na Ghana for pe cha 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 on pe kara no pa na guy no this guitar no ba ya obobo ti tambia no no won session ya boy high life yo no obobo na ba se na me so obo sa de na me del mission ifri nti no no se mission te ba se on pete obobo ba ni bi no bi ba fo ni bi pete e fa no komase nti no peso ko na me ka che ke obo ma no ko e bobo di ogbo ni ya to firo bobo di obo ka sa agro no di e bi se agro ni yin na yedi o di onko e bobo apa ko e boy no ko e no ohun se egbo ade no samba back na ori se me hu kitani kwa opaso o ha magensa guitar no chere ho na me left I go fire me left fa guitar te pe ne kiki me kwa ya progo ye ofa ma me mbo wonwom ba ko a me ya bofra wo kofodia na onyankopon fa ne kransie safino a wo ye sound ebo ayi na mesua ne machine na eho na me start say akwada kura misua say de ye bo eye ayi asenwom akire na medidi mu achi ewo center de Legion Hall eti concert bebe bia na ma ba hihye nkonwa no na ye de wonwum we si so a eno de na adaje ni pusukura ofa ma me french akase mfi abrochire embro eye mebra pani wanso wo ba eye Matesen labi se wo ye sofo okay wa abrochire wo hwe ye 80 ye nti wo se minchi awo ma no my goodness ofa kamia ye se adwontofo a omoye watipemfo no wonkwa na ase wode brofo ne alata fo pidgin yi title nyumpa na so nya wonkwa na woko alata Alex Kuredu ko alata ibi achire me pachire 1000 woko Nigeria ibi nabi wa mabi hifo na moko Nigeria we opambo ana ayiwe adofo nsuko na ampedusu bae adie na dimu kopie Nigeria wana de won kopie ba ne say na mu fi Ghana eko Nigeria mu koye de wo me ko bae no na cheze wo na odi kan koye me am di kan the whole Ghana wo na the whole Ghana nyam na di kan koye 1977 na Nigeria for ababeto long plate no had ko ekokoton no beto long plate no ewo Ghana ekoton wo Nigeria and abesusu uhuru yiti mensa no Bob ko omo koba omo ntena ho omo ko abese show concert na oche no maba omo anche te se me de me koko che okotena ho me study home because see a casa rhythm West Africa ha omo kuta rhythm pa Nigeria for no yes omo kura rhythm omo rhythm pa intino me fa omo rhythm no ana me twist ye de en kakra na me de aponsa wo no enti eba ne se wo de amponsa meti kwa nso kakra ewo wonwumu meti kwa guitar no amponsa ne kwa guitar ne nyina meti wo wonwumu ano na ma me lead wo no
ɛno na ma wo lidi o yes nanso yɛte sɛ ɛyɛ Fela Anikula Kokuti Fela Bagana eba besua anano mene ɛyɛ Ebotela yeah etwetwe nkomo strong plant strong plant Pfizer one ana kofa Fela de ba Fela besua de no ha Fela Anikula Kokuti Fela Africa 70 no dino na nyumu na kasa na ho de no obefa no Ghana the rhythm questions no Ghana for one level and a man so Ghana for different na guitar so sa yebetumi de yensa si yeboa ka say high life enwom na hyase Afrigana na ana say West Africa obi abetumi age ama no yadi akpata Afrigana hala Afrigana so bi bete hala krobi so na Ghana ni na de ko obi ani ho obakasa ono no hala pele kromo abetumi a chere example a chere hala penedia si behu Andri Abirekyeba Kofi Sammy ofa Abirekyeba de sabi madam fu bi o friend aponjike na ne buafu ba wo de ye afre wa ye Abirekyeba su de obi ampe aboa na so den pa ya Abirekyi adenti da ye frɛ Abirekyeba enya Abirekyi ni mpo ne ba wonyanyini no kunawe ne ho yahi Abirekyeba ho yahi when e decide ni ma o Dr. K yes na to me sa adenti do frɛ Abirekyeba o se me ho yahene ho ehene wafa at 81 years still ujiwri unsesa no da bia na ukom ade egu ukom na ukuli ha wuche so na sa life we free ha ya bere de o nyo bi ade meka life ya wo boy sa life wuche ene ukom ade ya da bia adentia o dressing said ya wo fa ho wa fa de my master Dr. K yes na me so no pa dressings nti ban mo a on pa dressing no nya dia no baka nti ono ni chena me so ahotie no afami busa se woni odwontofo yin na nakwa miampedu na yesi competition bi ewo montem so woni na nampedu na competition wo montem na de competition bi ani entam chere se competition ya we entam ni ni mu omambo ajo yeah me kan ho bi ni arrange bi omam credit bi ada aso me na me ne papempa me na me yo eye nanam pedu anwum omambo ajo asonsi ase wo ka ho ne arrange nwum no boy ne pense Kofi Jan na me ko record so na film industry na me duru hon no mo so hall ma o mo ba be record na sulubi magijampi no say Kofi ayen bi ti se Nigeria po nyum na tie so betumi aboa e kakra ma o boy no so ayi papa na me chiro ambition me chiro bibia fe ya di composition na to pam say na naba ni aboa chire na naba ya no ni aboa chire no say papa me say o say amam fo mpa wasam de obeye bi ani aka ho wasam ti pe no fire headline na o to a ye ekosia wona wo ka sa che na nampadu bisa no o to na ekosia na ajeso na sa asem yi onka o ba bi ama o credit ya bi o onka da this o mo enim o surupi the number of friend of bagache what the 81 years when you chin na nakwa miampedu ya ma yin cha na wo bo anu ma ne hihye anwom omambo ajo up to now enti said Shatawale ni sa akode wo beef no sa won so woni na nakwa miampedu wo beef di daddy the 70s what say said Shatawale ni sa akode wo beef woni na wo beef eya request enya no Shatawale na bufu wono
Brahma min chechem. Ofa the American say waboa nanam pedu titi omambo adwonwom na won ma wo credit embo wabaso edie na pese wonye kopim se Nyankopon be fra wa fi ate asefo asase so edie na pedu enyama wa be ma okrato ye ya twam me se me kan say ya me kan say ontumi nye sa anyum no bi ontumi nye bi once na my yama no ama me credit ontumi nye bi apart from that no onya anyum bi asa bi sa anyum no mu tie anyum no esa anyum we eya Abirekyeba Kofi Sammy se oka ho ene ye hyehye anyum no edema na nakwa miampedu wo ma ne credit e free sada no ontumi nya anyum bi ate se sa anyum we bi wontumi na ibo no ho na to ye Kofi Jan to on say ye tumi kofa tete beef ba enti na mafo mu beef grab de esusa anyum ni ada oti obi say madam bi o ibo ni oba chire anyum na se na ofore ibo ni na me chere Kofi Jan o muroku awuna wo kan Igbo kasa ne che Kofi Jan enye Igbo kasa gabi o ya muroku ni ma bi kaka enti sasem we wo sanwu we enye Igbo kasa gabi o hey mutie o ma dada ye Beba chobutie na nakwa miampedu nyumi sa Igbo kasa ne wo na enye Igbo kasa papa enye Igbo kasa afa it was sasem we nyina enye kasa bia wo Igbo edin se warrior ane di otiti ni pedi keke na one mana na amane ni mini bia asembi ni opa mo pre Igbo ni bi no bi sa asem di ba say na abe mami mi dai samputu mapuchu brother David mpacho ho ba be yira ye misro bra wo be yira ye creativity ai metiasie but yetie nwom no a ose madamfu Igbo ni bi wa ha asemu amikai oba be ka o Igbo kasemu a che enti sa asemu we nyina it means nothing. You had it first on OKFM with Abeku Santana say nana kwa miampedu nyum omambo adwono sa Igbo kasa na ewo no eye fake enye real, it doesn't make any sense eye ono Abirekyeba Kofi Sammy ene ka sa asem no edema eye Kofi Jan yeah ema ode to nyum no me say o say ni pampa wasam yo baby ani aka ho wasam anti pasal reseno abla in na be sensu aso ni aji so mambo ajo enti oto ya no de se o sensu ase amambo ajo asana madam bi o Nigeria ni o ha oba chire ni di munase ne se ana Kofi Jan meneno so me say this is in ene wadi nse hunu papa ama ya dwi nse Igbo fu kasa ene wona na mpedu nyumu ada bi Igbo kasa ba kokora Jesus ha na just fiti old school ni nyina na za ho the brimo ni so kaka na we na black kaje kwa ya bia zere oh me say osi we na eputu pata we je putu creativity te said here stone boy so yes samputu ma putu ya kan ye I don't think so. I know one kasa me ba be kire mo Spanish kasa. I know there. Enu stone boy kasa me nua bi wa your friend Santana ka Spanish ka kra kire mo. Na maka samputu ma pata. Atongo kra ye bi. Nua atongo ka bi kire bete nyanga na ponyo there be we there. To make your ears sebe minim se me kra me ko ba bia na ebusa me say me defending na kwa me ampedu. But what I'm saying is say nye na Abirekyeba Kofi Sammy ka kire a e ka ye nyina ye nim se e ye Igbo kasa ba ya ne e ben ne de ye nim se nya Igbo kasa
Mother Dayache. And yes, you have bad things, pa, because Matis Labi Kase, no more to you mean now, more days or more to Ibu for Casao. Over. Ghana Ibo. Ghana Ibo. Over. My membra a year high life for New Mia Ghana a Japadi as I see a GC a Redeems are Namuya, Sebi, Alata for Kra, Befa, records if you are as a say, you're better near GSC ho, you're better near Bohobai. A babbling you have family Munchain. This is a no more cobility, and no more DJs in a more, and no more back. I left, I had no boarding. Moon is an idea no boarding. Nebos was adding, HSA, saying, yeah, dear. Open see idea, but me see high life. The India near my near maybe a bush baby, when he said, will be a baby, and I want to mean Bopity and go high life of Musa. And so, no, the woman a high life. This is a call me check or just a we, you say, not done a high life. But almost like a value, I did high life for morning. It's a high life, there will not be a gospel. High life now calypso. High life now calypso. Yes. Hey, any high life are actually, Papa. And if I know the high life when you could do it. Calypso near Spanish. So Spanish is one about half first. Yeah. And then Portuguese one about first. Portuguese, Spanish. Yeah. A Portuguese in a person making. Yeah. And then Spanish is one more. One say uchi o me yumuna look like high life. Yeah, that's a high life. Calypso no. Yeah. And you know na some no more simple o me say some no more Cape Coast. To na abrafo de le say o me no na tie. Na me busa say omo fi empona no secondi ni Cape Coast fo no ene mo nso a mu free Asante ene achim area no. Say na abrafo no mu sua rhythms ni fi ho. So yes, you penny for look Jesse Echo Kwamesa. Opi Kwamesa on ba apia jekumo. Onyina oko Sam ho. Do nyina guitar no bo no different. Cho be a guitar bo because onyina dey natural. Ni guitar no bo no different. It say to me the bo jazz. Afa ye fa ye nkoma twetwe nim ba wie na ye be san fra obio na eno no ye ne nana kwame ampadu aka we ho ne de mo be company nsam ene tete abakwasam ye be ne na watwe mienu se dasene eno de nana kwame ampadu be ba na afa de ye busa no adenti na o ka kire nse Igbo kasa ni but esa na nye Igbo kasa papa na ya settle ye ho na wie na ofa ansa na wo be kono yellow sisi na ye den. Yellow sisi obagoko after the war na obi nim fi after the war no obi nim fi the man obi ayera the man in go hotel na man papa because Nigeria there want to me Nigeria say Ghana obo baby about no friends owura my power say my na out here there bi obo wasu yani sa opa oba ko hotel o mo 72 ladies no o ko anu agodu mema 72 ladies no babu ani so 72 ladies no no amano wo mutete ho sa na onensa asumira pantan se adi ehia kwala yi ete skamo sa mano na me ya na minya oba koko o te manchia then say sina pantan e dey be na o here isikasa enti ofa enwumi a oboy na che se wo kwa ashawo lai o se wo kwa ashawo lai enti na enti asha enwuwe yellow sisi ne ye ashawo ni bi a bi anya te se anko te se ashawo lai en cheda anya ashawo dabi se eyewe no na shagari penyumo no ti ya ko Lagos shegu shagari yeah. I don't think I'm here. So hotel on number
na eye Nigeria mampani Shegu Shagari no penumi mama ward yes Sambobio iti wu say yellow sisi eti corner a ode ne nsensum na no a mena me ma ya de doctor se ko hotel akọ wo mpanie abo mpanie chance money na no hotel no mo the money na doctors my doctors de bia bosun bia no doctor be wo mpanie na say Nigeria wontumi hu oba wo kwa wo mfre no say open oba ukọ hotel a obehu say yellow sisi ije for corner. Yeah. You put in hand for job. What in the course? It be money palava. Nyagoro. Yellow sisi day for corner. Put in hand for job. What in the course? Money palava. Legendary Abirekyeba Kofi Sammy. Of us say ubetumi ayanyom. Ubetumi abonyom, ubetumi abo band. Say ubetumi abo band. Oh, then. Betumi abo. Yeah. Now I mean to me to bebere. To me bebere. It me out to be say 10 be. Hey, 10 crowd here. 81 years. 10 songs. 5 minutes 10. 5 minutes 10. I know 50 minutes. Why are there? Of my we chira kwan so obi hia wo ene wonwom dada no kra so opese remix ya na collaborate ya. Management ben won frɛ. Osema no chira kwan so obi hia wo. Hefa na on hwe wo chira kwan ana number pro. Nada na kasa. Nyama ofa no. Me am ofa mbacho. Be se mu hia ofa mu frɛ me. Me una wo boko abakiranka. Ofa no kre. Me wo frɛ me se me nyeko bodo ari free buy. Minimpa me wo fa nim point me so me boa me ho se me wo fa be sa me de se me hwɛ no. Enti no me boa me ho kakra. Eti ofa e be da se ebre no koye. Na ye besa pebre na watwi mienu a edi anim ye bepe na na mpedu abeka ho na mo abeka ya abakwasem besa don hwere baako na ye de asua de idea yetimi an kan highlight for you ay ajapadia obroni ri giant say ye koko a obo ho ban the highlight for no mo DJs no na say obo ho ban e kire say ya aka esisi ya bo hala no ya no so anti se radisa me ko ametumi na tepa o anu afore me ti ya fa dwumi kire se hala na sha se kumase o mo ye be kwa ya betumi apaso na na mfantifo no nso ho na ya no ma ko na brass band for mi a hyehyɛ ho ya nya instrument ya betumi abake others no na be ya tumi anya nipa be se isi ana se du a won bo wa life na ne abankran bra we dey me dey show so o na be organize next 2 weeks o na be producer Matias and then now watch me no pepe na watch me no why e dey be a show sir ikiri chief for say and na watch me no ye be samba enti no o de nkai no be sie o de betete idea ya no musicians no you too know of I ever see ya OKFM 101.7